Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga. Lažemo iz samilosti. Lažemo iz stida, da ohrabrimo. Da sakrijemo svoju bedu. Lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno. Slušaj me, traži čoveče autonomiju i daje saglasnost da će živjeti u novoj Jugoslaviji, ali traži autonomiju. Ne dolazi u obzir, kačer. Dobio sam informaciju da mi je Dubajić stavio 4S u kasarnu, pička mu materna. Proglasite neku autonomiju i izjavite da želite da živite u Jugoslaviji. Ali da tražite... Neću, pa, ne dolazi u obzir to, kačer. Jebi ga, onda je rat. Neka rat. Ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine. Riječi koje sam tada izgovorio su riječi građana Tuzle i Srba i Hrvata i muslimana i ostalih. Ono što sam tada rekao, to su riječi mojih saradnika koji smo radili po zakonu i radili onako kako su od nas građani tražili. Ja sam na to ponosan i mislim da bi i danas to učinio jer je to jedini način na koji može da živi Bosna i Hercegovina. Centar sjeveroistočnog dijela nekadašnje jugoslovenske države bio je grad Tuzla, koji je tu privilegiju stekao zahvaljujući prije svega industrijskim kapacitetima, bogatim prirodnim resursima i svom geografskom položaju. Nakon prvih višestranačkih izbora, vlast u Tuzli osvojile su multietnički orijentisane partije, što nije bila praksa u ostalim bosansko-hercegovačkim gradovima, gdje su vlast, prema gotovo nepisanom pravilu, osvajale 3 nacionalne stranke. No, početkom 90-ih, vojnim sukobima u Sloveniji, a potom i Hrvatskoj, također 2 bivšim jugoslovenskim republikama iza kojih je stojala JNA. Idila koja je tada vladala na severistoku Bosne i Hercegovine dramatično se mijenja. Eliminisanje Drine kao granice između srpskih država. Jedina komunikacija koja je bila takvog kapaciteta je bila komunikacija Srbija, Rača, Bijeljina, Tuzla, Doboj, Banja Luka i Knin. U stvari, Radovan Karadžić je o tome govorio. Nema krajine, nema bosanska krajina, nema srpska krajina, nema saveza srpskih zemalja. Ukoliko ne ostvarimo taj koridor koji će nas dobro integrisati. Drugi strateški značaj koji Tuzla i Tuzlanska regija ima jeste aerodrom Dubrave, sa kojeg borbena avijacija Jugoslovenske narodne armije je mogla da bude upotrebljena i da tuče ciljeve na prostorima cijele bivše Jugoslavije. Izlaz Republike Srpske na more. Najnovije vesti. Nakon 92-dnevne i na trenutke dramatične opsade onoga što neprijateljske snage zovu parčetom mora i obale, naše snage vratile su ono što im vekovima pripada. Granica Karlobag-Virovitica više nije granica, već dostižan cilj. Avaj, ujedinjenje svih srpskih zemalja, more, plaže, brodice, ostali su za njih samo pusti snovi. Ali ti snovi skupo su stajali Bosnu i Hercegovinu. Preko 100.000 pobijenih, 1 milion raseljenih i unesrećenih. Sve je počelo u Bijeljini, gradiću smještenom na samoj granici sa Srbijom, koji je 50 kilometara udaljen od Tuzle. 19. septembra 1991. Srpska demokratska stranka u Bijeljini proglašava autonomnu regiju Sjeveroistočna Bosna, kasnije nazvanu Srpska autonomna oblast Semberija i Majevica, koja se prema tadašnjim planovima trebala pripojiti Jugoslaviji. Karta ove oblasti obuhvatila je skoro čitavu sjeveroistočnu Bosnu, pa i Tuzlu.
Kao odgovor na ovaj protuustavni čin SDS-a, predsjedništvo Bosne i Hercegovine istog dana, a Ministarstvo unutarnjih poslova sutradan, donose odluku o mobilizaciji rezervnog sastava milicije. Politički uzavreo i bezbjednosno neizvjestan kraj avgusta i početak septembra te 1991. godine ostaće upamćen i prema prvom nelegitimnom i nelegalnom udaru JNA na općinske organe grada Tuzle. Sa preko 35 naoružanih vojnika upadaju u sektarijat, meni upada pukovnik Dubajić, još jedan pukovnik iz Hrvatske koji je već bio u ratištu, jedan zastavnik, uperenim cijevima prisiljavaju me da ja izvršim predaju dokumentacije takozvani vojno-teritorijalnim organima. Ja u tom momentu držim u ruci bombu, aktiviranu bombu i rekao sam ako bilo šta vi preduzmete, ja puštam bombu i ginemo svi, a ja tu naredbu neću izvršiti. 9. januara 1992. politički lider bosanskih Srba, kasniji ratni zločinac i haški bjegunac Radovan Karadžić proglašava Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu da bi 28. februara iste godine ta paratvorevina dobila ustav i policiju. Bio je to znak SDS-ovim liderima i njihovim jurišnicima u lokalnim sredinama da krenu u seriju samoproglašavanja isključivo srpskih teritorija. Identičan scenarij reprizira se i u Tuzli. 3. marta te godine lokalni SDS proglašava srpsku opštinu Tuzla. Donešena je i odluka kojom bi 3/4 sadašnje teritorije opštine imalo srpski prefiks. Logičan slijed bio je pripajanje Tuzle, Sao Semberija i Majevica. Centar Saoa bila je Bijeljina. Beljina je bila prva zajednička stanica za ovo dvoje ratnih zločinaca, različitog spola i godina, ali istih političko-ideoloških nazora. Iako su imali jednake snove, njihovi životni putevi su se razišli. Jedan džoker srbijanskih službi državne bezbednosti je morao da bude ubiven, dok je poslijeratna predsjednica Republike Srpske završila u švedskim kazamatima. Poštovani gledalci, dobar dan. Tanjug je javio da prema tvrdnjama očevidaca u Bijeljini ima veliki broj mrtvih i povrijeđenih. Spominju se na desetine poginulih i ranjenih. Predstavnici mirovnih snaga locirani u Tuzli traže garanciju za bezbjedan dolazak i održavanje sastanka sa predstavnicima političkih stranaka u Bijeljini. Možete li mi vi, kao Mauzer, pretpostavljam da ste jedan od glavnokomandujućih, garantovati da će, što se tiče vas, biti omogućeno da ljudi u bijelim uniformama dođu na pregovore? Ne možete. Ko može? Niko, samo Bog. Šta sada poslije drugog bezuspješnog pokušaja ulaska u Bijeljinu? What will you do now after this second unsuccessful attempt to reach Bijeljina? I'm going to discuss the problem and to try to go there another time tomorrow with guarantee, safety guarantee. 4.4.1992. godine je dan trijumfa jedinstva različitosti. To je dan potpunog konsenzusa, čak 100 odbornika Skupštine opštine Tuzla, koji su bili raspoređeni u 8 partija i više od 8 različitih nacionalnosti. Jednoglasno je donesena odluka da će svi građani braniti sve građane. Tuzla je i u toku rata ostala simbolom jednake zaštite prava i sloboda svih i primjer funkcioniranja pravne države u teškim uslovima rata. Na zajedničkoj platformi i muslimani, i Srbi, i Hrvati činimo sve da Tuzlu održimo mirom. Najveće je oružje za mir politika. I ako mi budemo onemogućili bilo šta paravojno, militantno, što može dovesti u sukob 1, 2 ili 3 naroda, ili na jednoj strani JNA i narod. Mi ovdje smo imali ovu četu koja je bila formirana od strane SDA. Problem je što je sada formirana ta četa kao ona iz onih PVO koja je bila faktički ilegalna, ja? Da. Tako da sada pojav ove formacije jednostavno dovešće do toga da će nam razbiti unutar Tuzle sada taj odnos građanstva, odnos ovoga što smo spremni da branimo Tuzlu od agresora. Koliko broji ta četa? Ma 50 ljudi, to nije ništa. Hoće li vaša ta DO takva, recimo bez ove čete i bez drugih, biti u stanju da odbrani Tuzlu? Mi ćemo se boriti sve dotle dok ili da poginemo ili nešto se ne desi. Odluke opštinskih organa su bile da se poštuju zakoni Bosne i Hercegovine, da se ne dozvoli
da u Tuzli postoji bilo kakva vojna formacija koja nije u duhu tih propisa. Aktivni i rezervni sastav policije ovog grada u izuzetno složenim bezbednosnim uvjetima, na trenutke i dramatičnim, iskazao je visok stupanj zakonitosti i profesionalizma. Mi smo zbog toga donijeli odluku da ovdje ne mogu postojati ni jedne jedinice koje bi mogle biti razlog da JNA nađe opravdanje da napadne Tuzlu. Ljudujmo, a ne ludujmo. Neka pucaju, ali nam srca ne mogu slomiti. Takvim nema prolaza ni kroz Tuzlu, ni kroz Bosnu i Hercegovinu. Narod će trajati, a neljudi će nestati kao što nestaje i svaki ružan san. Čuvajući mir u ovom gradu koji nije opterećen nacionalnim podjelama i sukobima, mi Bosni i Hercegovini želimo da bude Tuzla u velikom. U nastavku mitinga građanima Tuzle govorilo je više istaknutih naučnih, kulturnih i javnih radnika. Moj narode, ništa vi niste znali. Dakle, djelimično stabilno vrijeme održava postojeća 38. partizanska divizija, 92. i 6. motorizovana brigada te 6. artiljerijski puk. Snažna ciklična fronta krenula je sa zapada prema Tuzli. Olujno vrijeme, praćeno teškim tenkovskim gusjenicama, dolazi iz pravca Jastrebarskog, Republika Hrvatska. Oluvnu kišu mogli bi izazvati topovi, ali i teška artiljerijska oruđa 2. motorizovanog bataljona iz Ljubljane, Republika Slovenija. Ali i čelične ptice koje zlokobno prekrivaju nebo, dolazeći iz pravca Pule. Da je Tuzla ovih dana okružena nevremenom, potvrđuju i gusti pješadijski oblaci iz pravca Pirota. Dakle, po svemu sudeći bit će ovo dugo i toplo ljeto. Savjetujemo svim građanima Tuzle da piju puno tečnosti te da se drže hladovine i skloništa. U Zvorniku se povremeno pucalo, ponajviše prema Kula gradu i Zlatnim vodama, ali je zato nesporno da su se hiljade ljudi pokrenule sa svojih ognjišta tražeći spas u izbjeglištvu. Tuzla je u posljednjih 10-ak dana stalno opsjednuta hiljadama izbjeglica iz rubnih drinskih opština, najprije Zvornika, Bratunca i Srebrenice, sada i iz Vlasenice. Ali ako se ovako nastavi sa ratnim pustošenjima, blokadom saobraćaja i nestašicom nafte, stanje će uz zbrinjavanje izbjeglica i u Tuzli biti sve teže. Najnovija slika tih zločina je iz Čajniča, gdje su četnici i drugi zločinci protjerali cjelokupno muslimansko stanovništvo iz njihovih domova. U zadnjih nekoliko dana uočena je pojava posebne uznemirenosti dijela građana srpske nacionalnosti u Tuzli. Svi smo nažalost ugroženi, i muslimani, i Srbi, i Hrvati. Dnevno prolazi kroz Tuzlu prosjek 150 do 200 vojnih vozila i tamo i ovamo. Ugroženi smo kao ljudi, građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Duboko smo svjesni činjenice da ne može biti dobro ni muslimanima ako nije dobro Srbima, Hrvatima i ljudima drugih nacija koji ovdje žive, kao i obrnuto. Ne može biti dobro Srbima i Hrvatima ako nije dobro i muslimanima. Ja to kažem, ilustrujem kao da je soba puna plina. Kogod je prvi ušao u tu sobu i zapalio cigaru, ona bi eksplodirala. Svako privremeno ili trajno iseljavanje građana bilo koje nacionalnosti pogoršava te odnose. Ovaj proglas je pročitan na radiju Tuzli 12. maja 1992. godine. Niko nije ni slutio da će se cjelokupna situacija u ovom gradu iz temelja promijeniti za samo 72 sata. Dok je čitan proglas na radio Tuzli 200 km dalje u Banjoj Luci, politički i vojni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, odnosno Ratko Mladić, slavodobitno su proglašavali novoosnovanu vojsku Republike Srpske, za čijeg je komandanta postavljen čovjek čiji će vojni pohod po Bosni i Hercegovini u novijoj historiji ostati upamćen kao jedno od najbeščasnijih i najkrvavijih zločina ikad viđenih. Tog dana je u Banjoj Luci bez ikakvih komplikacija rođena strategija laži. Prvi strateški cilj, razdvajanje od drugog dvije nacionalne zajednice, državno razdvajanje. U tom momentu niko nije mogao izvagati težinu novorođenčeta. Svakog časa ono je bilo sve teže i teže.
Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do Kladnja. Ko laže taj i krade. Tuzlu ću zgorat, jebe vam 100 bogova! Druže, to vam jebe 100 bogova! A zna se, ko krade taj hoće i ubiti. Dok vam ja ne poginem, Tuzla ima da gori! To vam jebe 100 bogova! Kad sam vam rekao da vi više ne komandujete tim jedinicama i da komanduje Vojvode, Erkić i ostali, vi ste rekli sad ćeš ti da vidiš, Avdiću, ko komanduje ovim jedinicama. I puni BK na Tuzlu, na civilnom stanovništvu. 5 granata. Zgori. 5 granata. Zgori. 155 mm. Hoćete da vam kažem? Tih dana u gradu Tuzla vladalo je stanje napetosti, straha, neizvjesnosti, panike pa i nade da će jedinice sastavljena, dobrovoljačke jedinice, rezervisti i paravojne formacije iz kasarne Husinska buna mirno napustiti grad Tuzlu. Počinjemo taj dan sa dogovorom i sa sastankom sa potpukovnikom Dubajićem kada će kojim koridorom napustiti grad Tuzlu. Dubajić lakonski odgovara još uvijek da nema nikakve narode više komande i da to ne može reći. Jer su oni očekivali da ću ja sa kolonom ići prema Ozrenu, a ne prema Majevici. To znači da javne ustanove potpuno normalno rade, škole, bolnice, tvornice, fabrike i sve ono ostalo što čini život ove čaršije. U 1 sat je nastava počela. Normalno. Čak su djeca donijela zadaće. Radilo se za sutra. U kasarni smo mi igrali fudbal, vojnici su nama davali, cijela Skojevska se skupi i igramo na velikom stadionu. Pa nismo samo mi radili. Svi su ti roditelji radili po radnim drugim organizacijama. Vrtići su radili, sve je radilo toga dana. Ujutru kad smo vidjeli da nema povelikog broja uposlenika, ne samo medicinskih tehničara, nego i doktora, bili smo zbunjeni, pomalo uplašeni. Taj dan je bio normalan program, naši gosti su trebali da budu i bili su tu na jednoj od terasa, čekali ulazak u studiju. Iako nisam bio zadužen za kontakte sa JNA i za vojna pitanja, pristao sam postupiti po Bešagićevom nalogu i krenuti u kasarnu zbog straha da će Dubajić ostvariti prijetnju i pobiti građane Skojevske ulice. U kasarni haotično stanje. Ja tog dana nikog osim nekog zastavnika ili vodnika od viših oficira nisam ni video u kasarni. Znači, to je totalno bilo neorganizovano i katastrofalno da je... Dubajić urla i prijeti. Praga nekoliko zgrada drži na nišanu. Molimo ga da ne puca, jer došli smo kao parlamentari i prihvatili njegov ultimatum. A oko kuća okolnih i zgrada je mnogo ljudi na prozorima ispred zgrada, djeca, žene, radoznalo gledaju šta se dešava. Oko nas na stotine rezervista. Izgledaju strahotno, repetiraju oružje. Dubajić nam je naredio da javimo da kolona polazi i da ćemo i mi ići u kolonu s njim. Bio sam u prvom vozilu sa potpukovnikom Dubajicem, a ostali članovi ekipe su bili raspoređeni na sredinu, to jest na kraj kolone. Dok smo razgovarali, pripremali se za razgovor, ja sam primijetio da je kolona formirana. Kolona je išla u borbenom rasporedu. Brzina kretanja kolone je bila od 20 do 40 km na sat. Nije bilo nikakvih posebnih problema jer policija regulisala saobraćaj, svijet nam je mahao dok smo prolazili ovom magistralom. Na 2 kamiona su sjedli rezervisti. Puni kamioni streljiva. Došao sam negdje do pola puta. Uhvatio sam kraticu kod transervisa i našao sam se na brisanom prostoru. Jedan kamion ispred moje kuće digao je ceradu i ispod te cerade su 4 njih stajala i teški metralez na nogarama. I počeli su da tuču iz njega
po kućama i po cesti. Javljeno je da se puca. Prvi pusti su Rafal, teški kalibar. Zatražio sam od štaba šta da radi, jer je bila naredba da se ne pucala s kolona isplati bez jednog ispaljenog metra. Posljedica eksplozije benzina ili goriva, još jedna, nije familiju naših saradnika i novinara obavještavamo da je najveći dio ekipe otišao u sklonište. Nakon kraćeg vremena javljeno mi je da na vatrom uzvratim, što sam i uradio. I na vatru se uzvratilo, vatru koja je trebala 5 do 10 minuta, ne više. Nastala je eksplozija koja je trebala 3 sata. Sve građane i vojnike koji su bili na izvlačenju i vojnike koji su sada i ostali na određenim položajima, da se ništa ne čini jer sada trenutno puca, odnosno eksplodiraju granati koji su bili u vozilima. Hrvati su uvijek pokazivali i želi da pomognu. Dajte da i ovog puta pomognemo sinu nečije bajke i nekog oca. Ja i moje kolege, nas četvorica smo sjeli u sanitete i stigli na Brčansku mostu, gdje smo zatekli stvarno zahvatično stanje. Ranjeni, vatra, municija. Jedinica je u 19 sati i 17 minuta bila na licu mjesta. U tom momentu nismo mnogo razmišljali o svojim životima, nego kako i što prije prići objektu. Jer tu uzmam jednog, dok sam se vratio u sanitet je već opet bio pun i vozi na klinički centar. Mi smo na poziv iz kliničkog centra došli svi koji smo mogli od kuće i svima povređeni pružili adekvatnu medicinsku njegu, pomoć po principima ratne hirurgije. Rezervisti s Ozrena otvorili su vatru po civilima, policajcima, objektima. Zatečeni napadom, policajci su uspjeli uzvratiti tek nakon što su imali 10 ranjenih i 3 ubijena pripadnika MUP-a. Još veće iznenađenje izazvale su silne eksplozije sa vojnih kamiona. Tek tada se saznalo prepunih minsko-eksplozivnim sredstvima. Svi, i policajci, i rezervisti, i civili potražili su sklonište na ista mjesta, haustore, podrume, poslovne prostore gdje im je ukazana prva pomoć. Nakon što su se eksplozije stišale, oficir MUP-a krenuo je u prikupljanje rezervista radi njihovog zbrinjavanja. Oko 23 sata, znači, došao sam vozilom Puh u blizinu, u stvari, Brčanske Malte, a mi smo prvenstveno dobili zadatak, jedan humanitarni zadatak. Naša briga bila upravo da tim ranjenicima pružimo maksimalnu pomoć. Znači, prvenstveno da prikupimo obostrano ranjenu i vojsku i civilna lica i da ih podhitno evakuišemo u klinički centar. I naše insistiranje kod protivničke strane da određeni ranjenici koji su bili u kritičnom stanju budu odmah propraćeni u Vojnu medicinsku akademiju u Beogradu je govorila o našoj želji da ti gubici budu što manji. Predsjedniče, imamo jednu molbu. Naime, u kliničko-medicinskom centru jedan vojnik se nalazi u teškom stanju. Pogoršano stanje, trebali ga prebaciti do Beograda. I sada treba da... A gdje je vaš punkt? Naš punkt je ovdje kod Slavnovića, kod Česme. Najbolje je, ako može, bolnička kola u Slavinoviće i onda u Greji, pa onda ako ima helikopter da se prebaci. Jest, tako je najbolje. Ja se nerado sjećam 15. maja iz ličnih razloga, pa sam brojne događaje potisnuo, ali sad, kad malo bolje razmislim, mogu da budem sretan što smo tada stvarno bili pravi profesionalci, što smo odgovorili profesionalno na svaki naš zadatak, nismo vodili računa ni o naciji, ni bilo kakvoj drugoj pripadnosti i mislim da bi Hipokrat bio sretan da je vidio kako smo tada radili.
Ovo su vojnici JNA, koji su svega 10 sati nakon incidenta bili na Brčanskoj Malti. 3 sata nakon uviđaja koji je izvršen 16. maja ujutro, vojnici i oficiri sa snimka sa još najmanje 250 njihovih kolega isprećeni su sa ličnim naoružanjem prema Bijeljini. Prilikom napuštanja kasarne Husinska buna, vojni konvoj predvođen potpukovnikom Miletom Dubajićem, suprotno svim vojnim propisima, krenuo je iz Tuzle. Nezakonito je iz magacina otuđen dio naoružanja, velika količina minsko-eksplozivnih sredstava koja su vlasništvo opština Lukavac, Srebrenik i Tuzla. Znate pravilo? Na kamionu kome se nalazi eksplozivno sredstvo ne smije biti vojnik. Kod vas su bili vojnici? Jesu. Dokumentacija? To je tačno. Naravno. Čija to greška? I oni su izgorili, stradali, nevine žrtve. Jel, to je moja greška, ne vaša. Mimo svih vojnih propisa, ljudi i eksplozivi na kamionima, to je van svake pameti, van svakih pravila. Ništa manje važan podatak jeste činjenica da izlazak konvoja iz kasarne nikome nije bio najavljen. To su fakti, baš kao što je fakat da je u 2 dana, 13. i 14. maja, preko raskrsnice Brčanska Malta bezbjedno prešlo više od 300 vojnih vozila, odnosno 24 vojne kolone. Kolone vojnih vozila iz pravca Doboja bezbjedno su prolazile i 15. maja, ali i u danima nakon incidenta na Brčanskoj Malti, kao što je slučaj sa kolonom vazduhoplovne baze Dubrave, koja je preko raskrsnice na Brčanskoj Malti bezbjedno prošla 18. maja i otišla u pravcu Bijeljine. Čuješ? Molim. Je li bezbjedno kretanje kroz Tuzlu? Jeste. Ne trebam da se bojim nikoga. Nemoj se bojati nikoga, ali poslušaj ovaj njihov savjet, neka idem vozila u manji grupu. Nema problema, čuješ? A dalje gore? Dalje ti ideš normalno svojim hodom. U pičku moja, nisu opasni oni četnici. Ja se više bojim njih gore nego ovdje. Beograde, Beograde. Znate li šta je zajedničko za Dobricu Ćosića, Slobodana Miloševića, Danila Simića, Vojislava Koštunicu? Ili jeste li možda razmišljali kakva je veza između general štaba nekadašnje JNA i današnjeg specijalnog tužilaštva Srbije? Navedeni pojedinci i pomenute institucije učinile su i čine sve da priča o 15. maju 1992. godine izmijeni svoj časni karakter. Žrtva je preko noći postala krivac. Režim Slobodana Miloševića, potpomognut Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem, trenutno dvojicom najtraženijih ratnih zločinaca, konstrukcijama, lažima i falsifikovanim činjenicama osmišljenim u kuhinji Srbijanske službe državne bezbjednosti, godinu dana nakon incidenta na Brčanskoj Malti, sve događaje vezane za 15. maj 1992. pokušao je podvesti pod djelo navodnog ratnog zločina. Pripadnici teritorijalne odbrane Tuzla išli su duž zaustavljene kolone i ranjene vojnike ubijali na razne načine. Zatim su pokupili 17 ranjenika u sanitetsko vozilo i ubili ih udarcima čekića u čelo na putu za bolnicu, dok su ostale ranjene i ubijene vojnike pokupili po noći i odvukli ih na deponiju smeća. Zarobljene pripadnike mučili su na razne načine, tako da su im odsjecali dijelove tijela, polne organe, žive ih drali, a pojedine su ubijali tako da su im ispaljivali manevarski metak u anus. Kaže se između ostalog u krivičnoj prijavi koju je još 1995. Vojnom tužilaštvu u Beogradu podnio pukovnik Danilo Simić. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Rezidencija Simić. Jeste, izvolite. Mi se izvinjavamo što ovako kasno zovemo. Mi bi trebali razgovarati sa pukovnikom Simićem. Sa pukovnikom Simićem da ste razgovarali, on nije tu. Nije tu, a vi ste gospođa Simić? Molim? Vi ste gospođa Simić, ne? Ne, ja sam čerka njegova. Godinama razrađivane i u potpunosti neutemeljene optužbe o navodnom ratnom zločinu nad vojnom kolonom na Brčanskoj Malti dopunjavane su različitim, najčešće izmišljenim iskazima. Ajde pitajte, ajde da čujem što je još jedno pitanje. Navedite oko 2, 3, ulicu, 4. Da li viđate vašeg oca da ustaje iz kreveta, da ne može spavat možda?
da ga muče. A znate šta, vi se niste ni predstavili. Da. Jeste se vi niste predstavili, gospodine? gospođo. Ja sam savjest vašeg oca. Žrtva takvog aparata iz kojeg proviruje Miloševićev duh iznenada je u maju 2007. postao Ilija Jurišić, nekadašnji načelnik sektora javne sigurnosti Tuzla. O ažurnosti srbijanskih policijsko-sudskih državnih instanci i njihovom suočavanju sa ratnim zločinom najbolje govori činjenica da se odbjegli ratni zločinac general Ratko Mladić do juče šetkao Beogradom. Vjerovatno da general ni danas nije daleko od glavnog srbijanskog grada. Ali zato su revnosni istražitelji i policajci u Iliji Jurišiću, privodeći ga na beogradskom aerodromu nakon posjeta sinu koji živi u Beogradu, prepoznali ratnog zločinca i cjelokupnoj tamošnjoj javnosti poručili kako se za ratni zločin ne hapse samo Srbi. Molim vas, da vas pitam stvarno, kako bi mogli mi doći do gospodina Simića, pukovnika Simića? Jel imate neki broj telefona možda? Mobitel ili nešto? Ne, sada ne znam ništa o tome. Sinovi Saša i Slaven, supruga Stoja, preko 170.000 ozlojeđenih i razočaranih građana Tuzle. I na kraju, svi časni Bosanci i Hercegovci sa zebnjom drže uperen pogled prema srbijanskoj metropoli. Ne da nema dokaza da je Ilija Jurišić odgovoran. Naprotiv, ima dokaza da on nije odgovoran. Ilija Jurišić, tihi čovjek iz susjedstva, preko noći postaje žrtva onih koji su 1992. godine došli da pokore njegov dom, grad. Otmu porodicu, ali unište sve što je simbol mira, zajedništva, otvorenosti, vedrine i spokoja. Nezaobilazna odlika grada na zrnu soli. Ja, moja djeca, bili smo šokirani. Bol, agonija, tuga kroz koju mi prolazimo, naša djeca, i pitamo se dokle. Nadam se da ima puno dobrih ljudi koji će pomagati, koji će željeti s nama zajedno da dokažu njegovu nevinost. Osvajački pohodi iza kojih je stajao kompletan Miloševićev vojno-policijski aparat, na sve strane oko sebe sjeli su žrtve. Kolateralna šteta bili su i svi oni građani Srbije koji su mislili drugačije, a njih je uistinu bilo dosta. Da, meni su doktori svi ponašali se dobro, nema nikakve poznane da je neka stranka, da smo bili raspoređeni po strankama, nego da su niko ni koje su nacije, ništa. Sad se dobro osjećam, za par dana mogu i kući. Ja sam to s njime izrazilo što sam bio već iskusan i doktor, a i sam životno iskustvo, pa sam shvatio da će nekad neko postaviti pitanje da li je se desilo to što je desilo i uvijek da će biti više istina. Iz tog razloga ja sam donio u klinički centar svoju kameru i sutradan, nakon odrađenog posla, snimio određen broj onih kojima je ukazana pomoć. Ja sam vojni puk Milica Miodrag iz Beograda, ranjen sam 15. petak, ovdje u Tuzli, u Skojevskoj ulici. Odmah su mi ukazali pomoć uveče u bolnici. Od tad sam do ovdje, nema nikakvih problema. Osoblje medicinsko je prema meni sasvim korektno i sasvim se lepo ponašaju, nemam ni bolova toliko. Sve je zbrinuto i želeo bih normalno da se vratim, da nastavim lečenje na VMA u Beogradu, jer sam iz Beograda. Nisam vidio nikada ovaj snimak. 15 godina mlađi. Mogu da potvrdim ovo što sam rekao, da sam to iskreno rekao i bez ikakvog pritiska. Znači, prema meni su se u bolnici ophodili sasvim korektno i voleo bi čak da vidim ako je ikako mogućnost pojedine ljude iz bolnice.
periodu od 1992. godine, pa sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, na području općine Tuzla ubijeno je 294 osobe. Ovaj broj obuhvata 49 vojnika JNA, trojicu pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su obezbeđivali izlazak vojne kolone iz kasarne Huslinska buna i jednog civila koji je poginuo prilikom incidenta na Brčanskoj Malti 1992. godine. Nikada Beograd i Banja Luka nisu oprostili Tuzli potpuni vojni slom na Brčanskoj Malti. 25. maja 1995. godine sa Ozrena je ispaljena granata koja je ubila 71 osobu, mahom mlađe ljude, što predstavlja jedan od najstrašnijih zločina tokom trojpogodišnje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ali ovdje se broj ne završava. Tokom granatiranja Tuzle u periodu od 1992. do 1995. godine ubijeno je 170 ljudi, ranjeno više od 500.